Столькі непрытворнай радасці, усмешак і азарту ў гарадскім парку перамогі не чувалася даўно. Ды і дзень арганізатары падгадалі ідэальны. Невялічкі марозік, сонца і бліскучы снег, прычым у дастатковай колькасці, што па цяперашніх зімах проста шыкоўна. Першымі суддзі запрасілі на вясёлыя старты 14 сямейных каманд. Вясёлымі, між іншым, атрымаліся і фініш, і сама дыстанцыя. Калі ў адной з юных спартсменак зламаліся лыжы, тэхнічны камітэт у момант прыдумаў новы від спорту – бег з лыжнымі палкамі па снезе, як паскораны варыянт скандынаўскай хадзьбы. Хтосьці пераадольваў фінішную прамую па-пластунску, нехта баяўся не ўпісацца ў павароты, бо дома ў цюбінгу каталі маму, а тут у якасці пасажыраў самыя малодшыя члены каманды. В год народного единства мы все объединились на Молодеченской районной лыжне. Очень важно, что оказывают поддержку наши общественные объединения, такие как Белая Русь, профсоюзная организация, Белорусский республиканский союз молодежи, фонд мира. Перамагла дружба, усім камандам вітамінныя прызы, а пераможцам і прызёрам суддзі-малайцы прыдумалі некалькі номінацый для ўдзельнікаў. Яшчэ і хвіліна славы на п'едэстале гонару, і фота на памяць, і яшчэ адна порцыя салодкіх падарункаў. В декабре выпал снег, и мы живем в деревне, и каждый день мы выходим на лыжи, независимо, это поздний вечер или это выходные утро, и поэтому мы катаемся на лыжах практически каждый день, когда позволяет нам погода. Вот. Так что у нас у каждого есть свои лыжи, встали и поехали, нам не надо никуда ехать, вышли из дома и поехали. Мне очень понравились эти соревнования, я люблю кататься тоже на лыжах. Я даже хочу заниматься этим спортом. Я очень рада, что моя семья участвовала в этих соревнованиях. Я их очень люблю, очень поддерживаю. Эстафету ад спартыўных сем'яў прынялі школьнікі. Старшакласнікі выступалі ў змешанай эстафеце і тым самым змагаліся за права стаць лепшымі ў камандным першынстве. Між іншым, многія з удзельнікаў выбіралі каньковы ход, іншыя больш упэўнена адчувалі сябе на класічным. Сегодня мы бежим целый километр. Мы тренировались в школе и самостоятельно готовились к этому. На самом деле я первый раз участвую, но мой напарник Матвей уже не один раз. Я думаю, что мы очень хорошо проведем сегодня время и надеемся на лучший результат. Место здесь это не самое важное. Я тренировался немного дома, потому что у меня папа работает как бы физруком. У меня дома есть лыжи, я дома соревнуюсь. І еще в школе тоже. Лыжны спорт, якім яшчэ пару дзесяткаў год таму з аднолькавым задавальненнем займаліся і дарослыя дзеці, становіцца ў Беларусі экзотыкай. Летась увогуле зімы не было, а калі снег і выпадае, то не факт, што пратрымаецца хаця б месяц. Таму і школьныя стадыёны выкарыстоўваюцца ўсімі па поўнай зімовай праграме. Вроде начинается подготовка, неделя-две, и тут снега нет. В этом-то вся сложность подготовки молодежи в лыжном сезоне. Инвентаря хватает, палок, лыж. Хотелось бы обновить немножко, но в целом хватает. На Маладзечанскую лыжню выходзілі таксама калектывы фізічнай культуры, прадпрыемстваў, арганізацый, моладзь сярэднеспецыяльных навучальных устаноў. А многія з удзельнікаў выказвалі пажаданне сустрэцца на лыжных трасах і ў лютым, калі снег не растане. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТВ.